So guys, pagpapakita ng Jeff Fluff Marshmallow. Ito pagawa ni Mami guys. So titikman natin guys. So mag-like po kayo guys. Hindi so. Gawa po yan ni Mami. So guys, titikman natin. So guys, ito po ang spoon. Na may marshmallow. Okay. Guys, 1, 2, 3. Ang sarap ng gisa. Okay, ito pa. Ito pa. Yan guys. Yan po. Ito po yung isunod ko. Yan po yung ginawa guys. Tsaka po guys, uulam. Uulam yan guys. Yung sa paligid guys, uulam. So guys, sobrang tamis at sobrang sweet. Okay guys, so marami na sana guys, enjoy nyo rin po yung like ko video. Lahat sa mga pinapost ko. Salamat din sa pagsusubscribe at paglalaka. Di pa ganun guys, pag ganun. Paglalike pala, sorry. Yummy today. Para di matapin guys, sarang kami. Okay. Mainit lang konti guys. So, 1, 2 bake. Guys, cheers. Comment nyo rin po sa ano natin po sa comment nyo po guys, ano guys, pa-shout out sa mga daong mga video na pwedeng paganohin, pag-commentin. So guys, ubusin na natin to. Tamis guys, may tubig pa tayo. Sarap guys. Oh, ay guys ito guys, nabot ko guys. Si Yaya po yan guys. So guys, tatayin natin na may tinapay. So tatay lang natin. Patayin konti. Tapos dunk natin. Tapos kung masarap guys, let's go. Masarap guys, palaman tayo. Abati. Papalaman tayo guys na marshmallow fluff. And first time ko na po makakain ito. And yeah, wait, mag-subscribe po kayo guys at mag-like para makain ko to guys. Ay, oh, gusto to ano guys ano guys, chop talaga like. Sana guys na-enjoy nyo rin po yung intro ko na bago. Hindi ka kasi. Masarap guys, nawawala konti tamis. Siyempre tinapay. Lagyan pa natin konti guys. Alright. Like this video. Oh no, guys, na yung kamay ko. Yan guys ito guys. Masarap to guys pag may tinapay. Siyempre palaman din po itong Jeff ay marshmallow fluff, sorry. Si Mami po yan guys. Ang sarap guys. Yan guys. Ito tayo guys. Yan guys. Last one na po. Bye-bye. Guys, like nitong video at mag-subscribe. Bye-bye.